वर्णस्यारित्र कलशमा जानु नि वर्णस्योतम वनवसे वर्णकम्ब सर्धनिष्ठो वर्णस्यारित्रसनसे वर्णतिर्दनसे वर्णतिर्दशमास्ता गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरुः प्रार्थना गर्नुदा फुल हातमा लिएर ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्री श्वेतहाराय सुमङ्गलाय कृपासाताय जटासनाय जलादिनाथाय ओम नमस्ते दधे क्राम्णो वा कालिकं विश्वस्य विश्वभाविन सुरभिनमुखच्चरण प्रण आयु भूकृतानि खत्त यसमा पूजा ओम भगवते नमो नमः श्रेष्ठते लक्ष्मीपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तिनो व्याक्तमिकन्निकाणं मयिकाणं सर्वलोकमयिकाणः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि लग्नग्रन्थे नमो नमः फूल पनि राखिदिनु श्रेष्ठ लक्ष्मीपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि मयिकाणं सर्वलोकमयिकाणः अब कन्या केटीलाई टीका लगाएर कागज बाँध्नु पर्छ